Uba Wallison seolang uwe na kirurang ba ulaong baki masih kertong kidang don nilaki jakaya tur. Kinoil ekai kidang don nilaki jong kimadan nil ekai. Henry ulapun paupat ke jing sengudiau. Bahaka jela ompat don kihol ban pen i ya ki plim kasih. Ia kane uba seolang ulaong habakran kum ukong san. Haka jingalang pelaj paj ba ya ka music video belajar kerteng RUB na ka plim erang akas saja nyamaukhar. Ulai mesim berkentupat ikinos na plim berkiteng shop kipuron baki nang penangkam hok kasap harangkat kajingkan mau ya ublay. Kabang ayu kajing kentu na kabanta ki bor jo kasorta ngapet yang ini disini ki pementa mene swa penganuan sini awan na kawe ki program habakidan ki jila kai football ki players ki dan hamaran football ladan ki volleyball ki dan hakajila kai hamaran volleyball ladang idan hamaran basketball ki dan kai basketball ladang iong wat ki masih banlek yatur masiru ki masih kidang dan laga jaka betul. Henry Basung sunai kumai apun sengau ki film producer tulong. Bahaj jelang kajonge ban pergi ki film kasim padan. Lalu masih urang dan kemadan ban yele. Kum ki masih kertong. Ngikwaru ban yui nang ni Jerman. Baki hall ki babun haki district ki paper. Kinlong na kabanta ki film kasi ki jonge. Kenang baki kun samla kente bersenang ki badan kesak ketelan. Kinyo ban pergi ban kalong hukum kala kajing sedang denungsa ikiwe kalong hukum kala ai kam jam na kabenta ikun sama hakini gisni ki pamenta e kublai sibun na kabenta jongpi ki parlok ban ngatenturu ya ki parlok ki biui ya gani ka video hakini gisni ka pamenta ki parlok ki badan teleng sodong siam ya gani ka benta sinoma bandong bangin ai data envelope donation lani nak kenu ka benta Henry kajingal shan ka jompi ya ki channel jom kini ki bakila permi na benta lagi video kalong hukum si benta ka gift na lenda ka bangimla ba ya kendo ka bakin dia subscribe ni share ki follow kena bakin tip ha bapor ka babian kin sayo ban ui ban lepet kum bajia na ka benta ki wai pat ki film Nritang gue so bangan song, yakran ibi nangai ki babu nangai pilalong ki pana ki jonga, bat ki himen ki jonga, yakran yagni gue dah jadi sobret, bun ki om, ba o namar ki aktor, o namar la film, o namar la gang bakumtar ter le kat bomon, kani ke jonga ke jongi, kasmotenar banpet ki film madras, kamsotenar pat bankem fungki aktor lagi ki gang madras. Na kata kata kajilan ke bertipriu tiplay kenmau tu ki priu bertipriu tiplay kani kajilan ke bertipriu kamdi ke pila bertip na yung nahan kamdi ke pila bandi nokat kumbadi wayo Henry ladan kipi pensat ino kani kan lek syaki wipat ki batrei sitam kublai sibun na kumta jong pilang paro tena kaliyo ko jongi kum kirurang ba ki bangi juai ke jendersan nakapor sa kapor, nakapita jompi, haki babun ki banta, na sobat ang tangkawe, wat nang penjak buram, ya ka kerteng, jong ka kentin, ka film kasi. Naman kada ka wain ki film kasi, kala penjak buram, ya ka ri bagajak benrio. Kata kala penjak buram, ya ka longren yang jong gajak benrio ki porok kawe. Ublay kurku, nanakat na kumta jompi pano, baki eki ki jipan krek, kani kali kajing sedang. Ngalaong ni Pak Ruping atau singi orang, yo resipi kuah ban kot chief guest dari VIP mo, kiban kular ke hall, kiban kular ke negatai. Henry ngong iong ngakwa, bamenta dirang sedang, ngikwa penginjai, penginang kiulang dan nesetmat. Dengan suara dong hari kepor ke bamenta, bagi eki je persang ke jompi, kibarang sim ya ke benta ke beningkong, wahai bakal nolong ke benta ke bakhado. Hagan na ke film kinang yo manusia bentah di wipat ki babun ki bentah na ka bentah ki yo kan longgum kalat kamai keji bahkan longgu kan lusa ka babha na ka bentah ki wipat kublai sibun kublai syajar